Patalo Patula Samoa Entertainment TV mai pia le nei po itu lama na chamua. Ewi ina maliura tina ya Maria Kirita, molio opune ele imaual fai unga o lanam ta upu tau le fanua o na matua itu loto tonga fu a maisi vaenga o le tau langa. Petai, o se talapia fia moro na alo ya Clara Gray, lea na ya faawa o mainga na mata upu le nei, alona tina fa amsinonga. Na ia pina wai le tau finga pa le tula fono po le caveat le sailunga o le fanua le tuloto i tonga fu o lo o iei nei le pisinisi a le sap. O le mta upu neu tu sama le skuona tu sanga talo na fata vale mai. Ma apili ai e Maria Kirita le fai unga na aba ese ai i ala na tau finga le fanua. Ma suinga na fai e iai. Petai, i le fai unga pa msinonga o apili ua whaatonu e nei le stala o whanua. E toi le stala tau finga whaatula whono lea i le whanua na finawina. Ai o tala noa Clara Gray, o lana ngā ruenga o whaia nei whanua o na ainga, o le whaamanino ma teu ia mea na a fia maa whaina, a wai te le lava isi teu mai fia whaia i o lātou whanua, e au fia i man whanua i loto pā. Ai lona ainga e peo na i e tala noa mai i le Samoa Entertainment TV, ua manao i le taunu unga o whaai unga o ma le whaamsinonga. E toe tasi, ia leisi whaamsinonga apili i le whaatali iai, whaasanga i le Samoa Marine, ma le Samoa Stationery and Books. Ua toe tolo i masino mati o le tau samafau. E maua mai lole whaai unga o mata upuna e peo na i saunoa, o na whaase e atuloa lea, i isi vaenga o le mata upu lava lea e muli tai, ma lima taitaina lava e le tūla whono. Ua maua mai le iunga suenga lea na whaia whaasanga i mafuanga o le paulia o le vaa o na whanua. I lea au i sa le longa i savai, lea na tua i aile li leo ia taito Sefo Hunt o le kapteni. O le vaa o ngā tai whale na whanua tolus 10 miliona tāla le tau. Lea na wha me alo wha mai malo Australia, a wanga ruenga o le ngā tai whale po le puinga, ngā tai whale o Samoa ma isia tumotu le Pasifika e mana umia mai. Peitai. Ua ta ua e leli komsina lango leo awa pa au longo i tino Filipo, ina ua psinia le tio Polinisia. Ua wha maoni ai mo lia ngai tonu, o le whatamala o leli kapteni, mai o le atu ina atu ia le taunu unga, o le naso suenga le komisin whaatono le kapeneta mo le amata upu. Tonu suenga SS na whaia, paasanga i la bea o le vaana whanua, suenga leo, o le suenga komisi, o le Commissioner of Inquiry, o suenga lau tele lea, na tai whono ai i le fionga tui loma, ne Ronnie Slade. Lea sa avea mano i sili tausanga utua nai. Papea le sunga a Peter Rash, po tuila epa Peter Rash, le fionga tupu i matangi Valentina Toilupe. Lea sa avea mwhaaton silo soifua malolo ina malesi suenga, lea na whaia lutanga rengo ngā tele whilawa inga. Ai le teiminei, ia utoe whaafo i atu na whanua i Australia, e toe whaaleleia o nā whianga mai li maua mai se tala, i se tau o mea toe whaaleleia. O toe langa mai nei lunga i le malo le fast, tu la whono i whaatontonu ai le tau o loa i lalo le taimi o whaalabelawe whaafo sei, e tu sa ai ma le vaenga Salau mo leono le whaamai o Samoa. O mna umia whaatontonu ina leo le tau o loa, ai i a whianga o le whaamai COVID-19 mo le pui o tangata whaatau, mai le au whai pisinisi o no so e ala tō porofiti i le entu sai. I le taimi lea, o no whenga iai lea tunu umal wha mai, e ala lea le si i dungo le tau o noa e au noa ma se mafua ala te tau. O le pepo le tau o noa lea o le amatali ai, i le aso tofi o le vai aso nei lua tolu o te sema. Mai o tu ina atu fo i wha sa launga, ale mtanga ruenga o pisinisi ma la manuia le au whai pisinisi, wha pi i lunga le tau wha tontonu o loa. I le mei loa umai le au wha tau o loa. O le lisi leo na o au fiai le fitus futasio o loa mana o mia pea, mo o loa ai whaatasi ai, ma o loa tu aisa. O le whainga o nā tau, o iai whaatasi ma le tau, ale whale o loa, ma la fonga VHGST, ma whilawa inga. E leo toi iai se tau fō wha o po se la fonga mai le mano i lunga o loa, le whaatau mai tutonu, vanga na ai le tutongi masani el tute. Mai o whao tua ina whale o loa mpisinisi o loa si atoa. E awul si el tau o loa i teimi si oki ai. O vai tau o Sofia Fia, ma le wha amna tuina o lesi fo i tau sanga wha o popo. A le whono awa tina o Samoa,
matali malo ai le Sheraton Aki ia pia. Le na mawai fo imale avano le tina. Le tina le ne yata ai asiata mai satu pa itia i savai. E toe mana tua ai o na taimi no fotane. I le ainga leo, wa toe tala sua ne iai. O se vaenga o whaafia nga e usi mai whaafonga. E ono le mariana ngā rewa. I te kia roi ma lau puritasi la. O e ono nasa. Mai mai le. Kai mai le sini au tua, le si pale tua o le po i sa makatausi. Ma le sa iai tono ne kama ina pono au. O muta anga asiata ya kopo sila fiani. Aso se mea e te ari ai. Sau tua ma au onai. Hai le le iau te uma. Hai le le iau la e. O le alo matua i fia. A e la e mata ata. Awa e te wha u whanai le upu whasamo. E mu linga ndo. A lai sau mai tua fo. Hapena. O a la wana u tau tua whaipar tua i tono sati paitia. E le whai mo fie. Le ana fo e wala o tua lua tu te whare tua. Wa si ia ui lunga i tama o le mulo te ia asia. Ai ua lau ni no o maa o le mato mu. Tu sai to sfuru ma le lima tama le ai ma le te ia. Sfuru ma le ono i la tau tonga po la lan. O le mea tuku. Wana o tama le o whailan tau tonga ia tia. Ua o watu nei. E me vela pasa mo i tomo le ai ma le. E lua teini. Oka. O le ulo o te sikia i panyesa. Le mai ma. O le awhai e tama, a oma na laune tau same to ina malonga tua. Mai tau tama, tofu mareipu mea ai whapuro le tusi le ngoa tama. Tama whai. A whai na e lima moa na whai e sua moa, ai ua uma tua tiri. Ta ai, o le sua wai na ele aise tama. O ta ai, e ta ele le balu le po, ta ke ta ele le si balu le po. Na usi mai ni ai tene mtu watu ya ele sama nyama na ina malo na tua sama ndia ele popole ya ta ai o mero le nalo na ni la so ifuale atua ile kai ni na a mata na mawa ta ai sama nyama ina ua ona malausi pa na ma o mato ina ele ai ko sama tisi fanya bema ai sea ole ina vai na le ratua le tama le ainga di fato le necessia nei se tupi ai esse awala le ali io esse awala le ali o le ala na le te fato pula o le fai na ta o le to ne meta to ti le sawaina o le ala wa manino na tolba o matwa ile ai mani sawaina wa na fa na ina wa o te o te tono mato komisi no lolo foi na sawani apa yatu for awao pe aviatu le pion a fortino ta ai boa sui pe toru sui o fai na mema o mafa o falta o fama le ino la tena awao le na piatu lo wata I falo ekipre a lo pala mania sema ole asofana wala ai o tole pe pelo o sami na usawaina ma ndie tato komiti na tato na ma to ye na to o oma ni sawaina le fai pe pa po ye a le tane to se fu le ai o me o ne ai mari vie o ne ai o mari a fande e tu mai se pese na ala o ma to o to o talo sana tu ai le sawaina amore mole na wafioma pale mia na wafioma plantina pesa mare ofisa o mama yen tupele to ba tuan tupi pale mwe tata pele ama no ya sa tupantia apa ya to anima to spurusui
ia sa pajele pa madiaina lai la hele yo sa pajele na laula nai sawai na sa pajele nai kile ni ma cha ya o se pa ka chala na a o se awa o ma mo chacho le ngai chup e ia la foka na be bela tele le sawai na chacho chama ya o ko chama ya o aba ai tua a e no tua o ia pa ya Kalau cuma yang cuma awal lah, oleh yang ni papena, apa ya cuma nak sawai nak cile oi pakai kalau boleh boleh komisi yang bisa kerja orang tu sawai I say yo mind the rest in the business of my son so I'm not the best Lau Samoa Entertainment TV maya pia spa popo maya swata yao de lo fole tua aka soifoya